Nĩ indo iria irĩkĩtie kũhĩa nĩ mwaki ũrĩa ũtuthũkĩte wa gatano ũtukũ, gũkĩrĩkana ũrĩa ũrakomborete gũkũ ararutaga wĩra wa kwendia maguta na gas na arenjete irima rĩrĩ gwĩkĩraga maguta. Betũrũ ĩrekagĩrwo, yani ngari ya betũrũ nĩyo ĩrekagĩra maguta, no tũthiĩ kũrĩa mwaki ũraumire ũraikio ngari-inĩ ya lori ya betũrũ. Tulikuwa hapo na mwenzangu, tulikuwa na pick up story, akaniuliza hiyo kitu yenyewe waka hapo ndani ni moto ama nini? Nikamwambia na moto kwa mafuta kweli. Akasema mimi nimeona huyo jamaa wa pikipiki ameingia hapo na sikara na ni kama anaweka mafuta kwa pikipiki, ama yeye ndiye amesababisha hiyo moto. Sasa ile harakati ya kwanza kuulizana mwenye hapo akatoka hapo na overall ya kazi, not overall, dust coat ilikuwa imewaka moto, akatoka hapo kukimbia hivi kufika hapo dakika 2 hata haikuisha kukalipuka. Maugita ni makoretwo makimenya thũgũrĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthiĩ na mbere gũkũ na makamenya ũgwati ũrĩa makũrĩire maitho no matirĩ na wĩki. Na ũrĩa ingĩũria rĩ, tutikaheanage nyũmba cia betũrũ rĩngĩ. To learn a lesson kuma ũmũthĩ, tutigacoke kuheana nyũmba cia betũrũ hakuhĩ na aikari. Alikuwa anasema kama mafuta imewekwa hapa kwa kijiji kwa watu na mpaka mitungi za gas, na nyinyi tu mnaona tu hapa hiyo, nyinyi mnasema tu nyinyi ndio security wa hii area na pato hizi vitu hapa. Yeye alikuja akachoka akaachana nazo, lakini bado kuna maaskari ambao tunajua, maaskari 2-3 wenye tunaonanga wakichukua toro kwa huyo mtu hapo. Maugita gũtirĩ ũmwe wao kwĩte gĩthagathago-inĩ gĩkĩ, no kwĩ nyũmba ihĩte igatuĩka mũhu makĩenda thirikari ĩcere itũũra-inĩ rĩrĩ imethere kĩhoto. No nikugĩire na andũ manjeru hanini mathona mavathi mageria kũhoria mwaki. Mimi sikukuwa na kitu yoyote juu kila kitu niliacha kwa nyumba, kila kitu ilichomeka. Na niko na mtoto wa 8 months. Ilibidi mtoto bele nimbeba, hakukuwa na nguo. Nguo nimepewa tu kwa barabara na mama mwingine hata akanisaidia na vesti ambayo nimevaa hapa juu. Mũingĩ kuma matũũra mangĩ nĩmoretio makunyanĩre arĩa marekwĩra maya gũkorwo makĩruta biacara teno na njĩra ya hitho, amwe yo no ta bomu ĩretara yetereire mathaa ma kũribũka makinye. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Jenga Wawambui.